Ассалому алейкум, апойма, ина марҳамат кунед апойма. Лайк подписаться фаромӯш накунед, ина рафтем апойма. Апои ки бузбалайн чизи ҳалол кофтисен ку качсваш хушу боша апойма. Ина марҳамат кунед. Ина хе боромаги апойма. Турески оригинал апойма. Гарен ва фасуна кишвакай, размерош фақат 5-6 ҳастай. Фақат барои мо апои ки бузбалайн ку апойма. Мошум да гарени беҳтаринай. Ҳам нахер чӣ дора апойма? Нахер бандик дора, бо кисача дора апойма. Кисача дора, қадиш тоби ҷилакои пуро мақсад, қадиш дароза кай апойма. Қадиш дароза бе поча меша, поча надора апойма. Нукрин чӣ фасона. Ту дора апойма. Дастакошам ту дора, дасташ осинош 3/4 меса апойма. Осинош 3/4 меса апойма. Успет кина апойма. Гарен ба фасона кишо кера бе. Чӣ хеле базебай. Неш апои ки тур пура нағза мебинем ку не хеле бо бетур шаста апойма. Успет кина фаҷано. На. Доставка тамом инҷо дорем, доставка тамом мекунем. Адреса бозори Корвон 12-12-60 қатор дасти чап меган 3 модам апойма. На марҳамат кунед. Ҷои синошоб меган тарафи телефурӯшо даем апойма. Ами рост медонем 12-12-60 қатор дасти чап меган 3 модам.